recently kelli tour, kont rġajt tour il-Messiku, u kan il-bicċa konna this match was a 6-man tag cage match. 6-man, 3 kontra 3 ġogaġġa. Eżatt, which in Messiku jħobbu jagħmluhom daw it-tip ta' matches ma għalija ma jagħmlux sens. Tifhem, I was just put in this match randomly. Tifhem. Okay. Anyway, għalfej ma jagħmlux sens għax inti ma tafx it-tnejn l-oħra ta' tim tiegħek jew. Le, these guys were going into kienu dejjem storyline, feud. Okay. Tifhem, u I'm just there. U inti just number 6. Eżatt, just put. U onestament, meta we met backstage with the promoter, xenrani, x'mħinx rani qabel, tratti wek, għalli bro, you're big. Tlu naf, man. Tlu batlek il-CV, tifhem. U when I saw the other wrestlers in the match, they were like half my size. Sewa. I'm like, yeah, this is gonna be a bit tricky to work around, tifhem. Tricky? Is it tricky? Jow tibda tajt il-lallu toys? Yeah, deep down. Deep down, u ekna, I can do some stuff with these guys, tifhem. Eżatt, għaxu inti speċal għandek piece firm mizar biex tagħmel affarijiet li s-soltu tagħmel ma' reġilli u ma' ferm ikbar. U jiġifieri dan hu li ġara li speċa tħalt hemmhekk u suppost ma kontx taf li daw in-nies ħajkunu daqshekk żgħar. Mbagħad ġar kien il-konsept. Le, mbagħad konna fil-match, I was supposed to give them like a double suplex. Double suplex, spiega, definition, double suplex xini. Provaw fuq. Provajt, man, provajt. Għallu xamillek bodies nem suplex, provajt. Min, għalek, Julian, zgur, Julian. Anyway, you put your hands around their neck. Suppost għalla liberali xalugija u paċifista, u ħlif tixtiq li id-deni u l-ġieħ ma tiġi l-mara. Mela, double suplex. Dik, però. Mela, ħajruna xil double suplex. Boom. Dik. So I wasn't instead of that. Som sekonda. Taqbad t-nej minnom tamil suplex, t-nej minnom. They're like half my size, so it's doable. Jek titħol Becky fuq in-naħa l-oħra, jiena nieħu double suplex, nasib hemm wara għandna xi saqqu tal-ġuġġitsu ta' Mark, jiena lest li wara dan il-programm nieħu double suplex jekk Becky titħol ukoll. Dejjem tiegħek Becky. When we were going for it, mbagħad kien qalli ħabibti qalli has a bit of an ego. He doesn't want to make the other guys look good. When I went for it, he just fucking bailed out. I'm like, oh, son of a bitch. Mbagħad intafa' malajr, qabatt il-ieħor, sabbattu fuq. Fuck you, man. Xi ħaġa ħadiħu żgur, man, mhux ħaħrab minn daqshekk malajr. U meta jiġrijek, tipo qabatt l-atleta l-ieħor xħittu fuq dak li ma kooperax. Dak il-punt jibdew speċa ħsibiet fil-moħħ. Kollok dik il-rabja ġo fik. Dik il-rabja. Act professional. Immaġi li tiġri li speċa xata qabbizilek jew diġà jkollok għalik per eżempju taf kif. Jekk hemm xħat li at the end you always have to be professional. Għax if you're not professional it's going to affect your whole career. If you're a dick, tifhem, jekk prova tweġġal dak li jkun, ħatweġġal serjament, it's gonna ħajkollok tikketta backstage, you're not a safe worker, or that's gonna affect your career, ma tiġix booked, ma jkollok xogħol, etc. So at the end of the day, you're gonna be professional. If you have beef with someone, you're gonna lay them the fuck in, tifhem, tipo bis-saħħa, kemm għandi saħħa ħantielek. I will not injure you seriously. All night ħatħoss li jiena qiegħed preżenti hemmhekk fir-ring, within fil-konfini ta' dak li huwa aċċettabbli. Eżatt, proset. Sewa. Ġieli kont sitwazzjoni fejn l-affarijiet ma baqgħux aċċettabbli? I was on the verge. Kont fil-limitu, kont niftakar qiegħed Franza, working this guy who was a bit greenish, u kont qabel sejr il-Ġappun l-ewwel darba. U I was sitting down u ġejtini kick, u tani kick trament bil-ponta. Ġonofs dar, u ħassejt xokk kek nizel ma saqajjek. U bdejt nibżar għal-ħinet, my tour in Japan is gonna be messed up on talieħu, or just got pissed. I still gave him a couple like stuff, ma I was annoyed, but I just calmed down. Ma kont irrabjat, but ir-reazzjoni tiegħek x'kienet? Qatlu dak il-ħin? Tipo terġex tagħmel dawn chill the fuck down, no. U r-reazzjoni tiegħu? Kien għambezza. Mela, tlaqna?